Ko me je terao ovo da radim? I pozdrav svima, ja sam Zero Banit i dobrodošli u novi video. Kao što znate, novogodišnji praznici se bliže. Ja sam veliki poštovalac novogodišnjih praznika. Svake godine slavim. Jedva čekam da prođe nova godina da mogu da svima kažem da se nisam tuširao od prošle godine. I također mnogo uživam u dekorisanju sobe i svega za novu godinu. Teo sam da stavim sjelicu koja menja boju, ali sam shvatio da je crkla. Onda sam teo da stavim kapicu, ali sam shvatio da ne znam gde je, tako da zadovoljit ćete se ovime. Tako. Kao što vidite, novogodišnji duh mi je jako veliki. Definitivno nisam posljednji put slavio novu godinu 2017. godine. No, pređemo na ono u čemu ja, a i vi uživate. A to je anime. Odlučio sam da gledam praznične anime. Znači oni koji su vezani za Božić, novu godinu i praznični duh. Mnogi anime imaju tipa 1-2 epizode oko praznika. Neki kojih se ja sećam je Ore Monogatari. Ali danas gledam one koji su skroz vezani, znači samo za novu godinu. Najviše takvih ima u vidu filmova. Također nešto što je često kod tih prazničnih stvari je glupe su i dosadne. Ali uvijek može da se nađe izuzetak. Makar se nadam da će biti izuzetaka. I vidjet ćemo na kraju da li su svi božićni anime i sranje ili ima neki dobar. I koji je najbolji. Prvi anime koji gledam jeste Love Hina. U pitanju je anime film specijal za anime serijal Love Hina koji ima 24 epizoda. Jako je čudna demografija za koju je ovaj anime pravljen. Dečko je kao mali napravio obećanje sa curom da će oboje upisati neki univerzitet za koji su čuli da kada se tamo sretnu kao da će da se zaljube. Kao mali se igrao sa tom curom, ali nakon što se preselio nije je nigde video. 15 godina kasnije roditelji ga isteraju iz stana zato što već treći put pokušava da upiše taj univerzitet i ne može zato što je malo napredniji. Njegova baba ga pozove da zameni njeno mesto jer ona hoće žena si putuje i on postane menadžer ženskog doma. Dom u fazonu ima par soba gde spavaju. I onda on tu uči, pokušava da upiše taj univerzitet i pokušava da nađe svoju curu iz detinjstva. Jer ne znaju ni ime, ni ništa, samo zna da su jedno drugome obećali za taj univerzitet. Glavna fora kroz ceo anime je da se on nađe u neprijatnoj situaciji ne svojom voljom, na primjer da uđe u žensku kupaonu ili slučajno da uvati neku curu i onda da dođe jedna cura iz doma i da ga opouči što jače može. Kao što sam rekao, jako je čudna demografija za ovaj anime zato što namenjen je za uzrast preko 13 godina. Ali da kažemo sada da je anime dubovan na srpski, da je pušten na Ultri kad sam ja imao 13 godina, nisam siguran da li bi mi bio zanimljiv da ga gledam. Verovatno bi ga gledao. Tad sam svašta gledao, jer me nije zanimalo, samo mi je bilo bitno da sam uz televizor. Ali svakako jako je dosadan anime. I ima par zanimljivih delova, priča je mogla mnogo bolje da se razradi i fazon za decu je, ali ima eči momente. I zato mi baš nije jasno za koga je baš ciljano. I pritom me je jedna epizoda podsjetila na Boku no Pico kada su sve cure krenule da se krljaju međusobno. E sada, nakon što sam se ubio gledajući to, na svu sreću nisam morao da gledam i drugu sezonu koja također ima 24 epizode, ja mislim. Ali sam gledao božićni specijal. Anime film traje 46 minuta. On je okej, ali i meh. Samo se nastavlja priča, nova teorija da je taj Božić specijalan zato što je na preklopu decenije valjda. Ako na taj dan kao dvoje priznaju ljubav jedno drugome, znači da će se vole do kraja života. I recimo da je dečko našao curu sa kojim je imao obećanje kao mali i onda da su to dvoje htjeli da ispovede ljubav jedno drugome na to veče, ali su ih puno stvari sprečile. Na kraju jesu, što možete da pretpostavite, nije neki spoil i ne verujem da ćete uzeti ovo da gledate zato što je smor. Dalje. Itsudate Mai Senta. Dečko koji je rođen na Božić i dato mu je ime Senta, ili ti Božić Bata ili Deda Mraz, živi sam zato što mu roditelji rade u drugom gradu i stalno su zauzeti. Čak i za njegov rođendan, odnosno Božić. I svaki Božić on provodi sam. Zbog toga on ne veruje u Deda Mraza. I jednog Božića se pojavljuje cura koja posjeduje magiju, tvrdi da je Deda Mraz i da želi da provede veče sa njim, da ga učini srećnim. Priča je jako kratka, ima 2 epizode po 28 minuta. Priče nemaju konekcije međusobno, priča je jako loša. Nije ni za decu zato što ima golih scena. Verujem mi da nije završena zato što na kraju druge epizode piše u 3. epizodi, a 3. epizode nigde nema. Sve svemu,
jako loše. Vrlo kratko obaveštenje, Senpai Shop ima novu novogodišnju kolekciju i Ahegao kolekciju. Trenutno su zbog praznika svi duksevi i majice na popustu, tako da kupite dok je na popustu, imate link u deskripciji i možete na Instagramu Senpai Shop. Vraćamo se na video. Treći je film koji sam gledao ranije i u pitanju je Tokyo Godfathers. Za taj film se smatra da je jedan od boljih anime filmova i mogu se složiti. Kratak je, dobra je priča, 3 beskućnika su pronašli bebu i pokušavaju da je vrate roditeljima. Prolaze kroz razne avanture dok nađu ko su roditelji i sve se to dešava za Božić. Nije nešto wow priča, ali zanimljiva je i preporučujem da pogledate. Senta Company. Ima više obrada ovog filma, vidio sam i neki od sat i nešto, ali ja sam uzeo da gledam najstariji, ovaj od 28 minuta. U fazonu deca rade u kompaniji gde prave poklone i distribuiraju ih kao Deda Mrazi i jedan poklon je stigao kasnije i onda su deca odlučila da bez ikakvog iskustva uzmu Irvasa i odnesu taj poklon. Veoma je kratka priča, nije nešto pretjerano zanimljiva za decu, može bude zanimljiva ako ste mlađi od 13 godina, sure. Pogledajte. I znate engleski jer mislim da nema na srpskom. Kanon. Ja sam gledao verziju iz 2006. Ima 24 epizoda. Ima i verzija iz 2002. Ali rekoh, verujem da je skroz ista priča, samo da je ponovo nacrtano, tako da sam gledao noviju. Dečko se zbog škole seli u gradu kome je proveo zimski raspust pre 7 godina. Međutim, ne sjeća se ničega iz tog perioda. Kako provodi vreme u tom gradu, upoznaje razne cure, međutim, svaka je čudna na svoj način. I kako prolazi vreme, za svaku od njih saznaje zbog čega se tako ponaša i prisjeća se prošlosti deo po deo. Osim što se sve dešava zimi, u tom zimskom periodu nema baš nikakve konekcije sa Novom godinom i praznicima. Ne znam zašto je bilo na listi za novogodišnje anime, ali mi je drago da sam pogledao. Na početku je dosadan. Kad je krenuo prve 2-3 epizode sam bio u fazonu, tebra, opet ću da se smorim, šta ovo gledam. Oda i karakteri izgledaju kao da su im oči crtane za žabe. Što je malo ironično zato što cura zapravo ima žabe svuda zakačene u svojoj sobi. Međutim, već u 4. kad sam shvatio da se te cure jako čudno ponašaju i da postoji razlog zbog kog se tako ponašaju, bio sam zaintrigiran, jer ja volim čudne stvari i volim kad je nešto neobjašnjivo i kad pokušava da se shvati zbog čega se nešto tako dešava. Ima tužnih momenta, ima romantičnih momenta, zanimljiv je, jako je čudan anime, ali ne znam baš da li je za svakog. I zato ne znam da li baš mogu da vam preporučim. Meni se lično svidao, ali kao što kažem, ja volim čudne stvari. Ako vam se dosta svideo Bunny Girl Senpai, odnosno Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, postoji šansa da će i ovo da vam se svidi. Postoji šansa. Na skali za plakanje 7-8. I posljednji anime za ovaj video, film koji sledi nakon The Melancholy of Suzumiya pod nazivom The Disappearance of Suzumiya. Slušajte sad ovo. Serijal nije napravljen hronološki da bude korektan, nego su vremena izmenjana po epizodama. Znači onako kako se pušta na televiziji, nije onako kako ide priča. I sad kaže ovaj lik, neko preferira da gleda to kao puzlu u budućnosti pa u prošlosti, a kao nekima je lakše da gledaju hronološki i to je, pazite sad ovo, 2., 3., 5., 10., 13., 14., 4., pa onda 1. iz 2. sezone, 7., 6., 8., pa onda ostatak 2. sezone, pa onda 1., pa 12., 11., pa 9. Mislim da ću uzeti da gledam normalno. Prva epizoda je onako čudna da se zapitaš kao šta se dešava, ko su ovi. Molim, je li ovo stvarno priča? I onda već u 2. otkrijete šta se zapravo dešava. Obični srednjoškolac upoznaje curu koja je normalno sve dosadan i želi da pronađe fenomene kao što su psihici, vanzemaljci, putnici kroz vreme. I ta cura ga uvlači u klub koji je ona nazvala SOS Brigada, koji se bavi bilo čime što njoj padne na pamet. Međutim, ta cura je posebna po nečemu za šta ona nije svesna, ali jesu psihik, vanzemaljac i putnik kroz vreme koji su u njenoj blizini i koji je sve vreme prate. Interesantna je priča, zanimljiv je koncept premeštanja epizoda, ne znam iskreno zbog čega je tačno to urađeno, ali daje neki šarm. Nisam to primetio do sada toliko da se radi. I zapravo nije toliko teško da se isprati normalnim redosledom. Prva sezona mi se više svidjela. U 2. sezoni bukvalno
5 epizoda jedna za drugom su skroz isti sa vrlo malim varijacijama. I to su radili pod izgovorom da su karakteri upali u vremensku petlju. Što bi značilo dani im se ponavljaju u određenom periodu. I razumem da su to uradili 2 puta. Prvi dan, jedan ponovljeni, drugi ponovljeni kada se razreši. Ne, oni su 5 puta ponovili jedan te isti period. Kao zasebne epizode. Jeste da daje neku tenziju kao wow šta će se desi, ali da se ovo puštalo na TV-u, ja bi najverovatnije promenio kanal. Kad bi vidio da se ponovo ponavlja jedno te isto. Serijal me je zaintrigirao zato što jeste dosta zanimljiv i u jednom momentu sam onako uzeo da preispitam svoje životne odluke. Samo šteta što kraj druge sezone nije toliko dobar. Ali ima taj nastavak, film koji se dešava za vreme Božića. I film je jako zanimljiv. Mnogo mi se svidio, traje 2 sata i 40 minuta. Znači najduži anime film koji sam do sada video. Nakon što gledate, verujem da ćete makar neke delove svog života malo više da cenite nego što ste pre gledanja. Definitivno ima taj neki mentalni uticaj na gledalca. Onako da mu kaže ceni ono što imaš. Iako to svi znaju, mnogi obično zaborave. Čak i male stvari. I time završavamo ovaj božićni specijal. Tako da na prvom mjestu ću staviti Tokyo Godfather. Bez razmišljanja. Zato što je skroz vezano za Božić, novogodišnje praznike i priča je jako dobra. Kanon ne mogu da ubrojim u ovo, stavio bi ga na 2. ili 3. mjesto, ali stvarno ne mogu da ga ubrojim, zato što nema nikakve veze sa Božićem. Stoga na 2. mjesto ide Suzumiya. Daćemo Senta Company 3. mjesto, iako je malo basic, ali makar ima neku priču. Tako da to je bilo to, nadam se da ste uživali. Srećan Božić, novogodina, praznici, prijavite se na kanal, postanite deo bande, Gengenshkr, postanite član kanala, anime videi, vidimo se nekom od narednih. See ya, peace, ra.